Nani smart malah kita tinggal lembek ni ai. Nama kecing ai kecing jam ni. Bani. Kama pipan, mereka cing pak benda mentah, lakas cipau tengah nak kasan kan nak apau tengah. Jangan perkat mau to sudai tama. Wat dia kata ru ar kelingin, lek nungin lumpi sapai babi yang mentang ni. Yen sang biang ban penimu Paidbah ai baik ke Jingkrshan. Kali pengipan Paidbah Jingkrshan. Ini lumbang benda. Wala gandang ke porting lumbang Jingkrshan melelai. Kalau Paidbah kuah penyedan benda. Ban Sngew try. Mengenai dekat parti Paidbah. Terima kata gitu kebenaran sisa. Ya kata gar jimut cepat ke baskem. Ini simpan talang. Hagi ni ke arteli. Ngen peni. Ndai bangi ni tawa ni pani dan kamen niem. Ini pentulun ke kam kat ni pentulun. Ndai dan keluar balai pisang ni nak ketu. Tambah kena tas siap pisangnya. Lumbe nang ni semat. Tengah tangi akan lumbe nang ni semat. Yang yang benar deh. Kat baai kembo don ngen ai. Dengan mon Sngew. Wana bangilet meeting dan bon kita pun kami ni kino ngalam. Tengah try ngen dei ban sange. Ya kai ke bau Paidbah ulah ai jimut ni dia nang ni syakmat. Malagi jingalang ngen lombe kat kabami kan lek pecha ka jing petrikam but on ai jingkendu ka bobiang ngidon you treasurer jingi maka party jingi kan hapan ai jingkendu what chapo ka election commission of India hagri baka jing penenkam ya ka pisa ke pilan aga jing pentulun ke jingi tiang ni ka por ka pemerintah ngin sedang suai ge perta suana perta prana ha lum sua lum sua ni lum hai to hai jaga lum hai jaga ha terus sebayang bak nak tu baklang anut apa nak tu kayu kini ke Jubab kacang di Jingkrshan Prah yang gitu pasal Tohmet jaga porti blue Kailan kebun bertuakan ya. Kita ibadah sedang lagi lawanan hiar dengan up. Kini kepisah elbak kami Paidbah kin senyang dan kawin ke Jinglum, syakawin ke Jinglum. Kung ke dan bentalang ke Jingkrshan yang ke Jinglum nanti juga parti. Prah. Lima suara. Ne yo ting penban bapun kiblang khatingka. Bagi bapun di Jakarta. Apa ke lima suara. Ni don kam belum nama kata kenal di Paidbah ke start, di Paidbah ke Shempang, bantip ke temai ke tau. Ayo insya alam pakar. Laisa isian terkui ni wei. Dan ahi yang kena kapat ke bapak ke bapak. Ini Jingkrshan mak kena lagi cingkoi. Play bagi dua lagi jingek, pada ke jingong ke bapak ke bapak ke bapak. On Jubab yang ke anglo ke jingek. Pada kita ni hatmak jumpi ke Paidbah yang ke Jingkrshan. Maka Jinglum akan uang. Akan ni ri ke bapak. Mai utrai cakap. Tapi nanti Sngew ni tahu ke jingek. Kamtei man penentuan di wepat riu ke mana bawah jauh lebih jelas. Jangan ni kapor bangta. I wearing ini para guna ni layer tolang senismat ini perta Prah pani genoyam jaga parti laisi kapor kamanta kita ini bedan nak yang di sana lagi Sngew ya ha marang Jingkrshan yang rak tirang kapor bagi perta ya ka simbol Prah nang baga Jinglum kanwan ning bajgi wei ini perta lang bagi genoyam jaga parti agan ni kapor kamanta how Prah ingin pertabian